Досым, Каракчай дегенде Ооба. 4 жыл иштик, досым. Ооба. Каракчай деп бул Дубайдан иштик, Каракчай деп мына Саудияга баргандар дагы жакшы түшүнөт. Жакта биздин досубуз Каракчай ушунда ачкан. Бул өзү башкача дейт. İçinde hastalarında kardamon var ya. Не бар? Алмат берип кой. Kardamon. Картамон. Kardamondan işte spetsiya koşular cana. Dubai'da, Şarja'da iş gücü yok. Biroq biz ayak qaraganda boylamda myak керек деп жазады. Алар өтө кымбат карасаң крепкий да. житин карасаң. Немени? Бул шаурма да өзүңөрдөн Bu чыгат. arabski şaurma Ansar'ın toğundan жазабыз. Машалла. Байсал. Кел, досым Азиз бактан кара, досым. Басай. Бул кайерде ачылгансыңар өзү негизи? Бирөөсү Медерова 101, mu Mederovanын баштында Пудовкинада да. Бул эмне токтон дейсиң? Ansar'ın filesinden жазабыз. Ansar бар ғой мына идесinde. Енді халалга 100%. Ансар. Ansar toğuk деген бар. Атын не бұны тақсыр? Эсиңе келип атабы? Arapça şaurma Досым, мындан карасаң. Жит келеді ау? Шұқыт ұшыл жет кереді. О, базарда сонunda. Қарақчай екен. Қарақчай. Şu Қарақчайға барса шаурмада да бола береді. Тарата менен берет эле го. Бұл қайсы немеле? Каждый неме бар лага. Фадақтан эле ичкенде болот азыр. Досым, Дубай рынокта да билесиң, барсаң эле чай пыртла кайта берет.